Delegacija Prešovskog kraju zišla še s odborom za evropske integracije i medziregionalne sotrudnictvo Skupštini Vojvodini, a potim bešedovala s predstavnikami nacionalnih sovitog i Zavodog za kulturu vojvodjanskih Slovacoh i Rusnacoh. Budeme písať projekt na Dunavskú stratégiu, teda program, ktorý sa vzťahuje na kultúru a vzdelávanie. Pokúsime sa zapojiť ešte jeden štát, že by to boli 3 štáty. Predpokladám, že to bude Slovensko, Maďarsko, Srbsko. Budeme robiť europrojekty, že by ste i vy mali chasenými z toho. Za druhé bude biznis centrum, takedy v druhej ponúvke maja u nás u Prešove budú povolané vaše zastupcové a za trece budeme hľadať možnosti, jak dostať mladých ľudí od vás k nám a od nás do vás, da spoznavajú i ľudzeše, i kultúru. Було спомнуте туризм, де наші потенціали ще не припознаті у Словацькій, наздаваме, що їм ще то попачі, а окрема конференція має бути у Словацькій о обновлених житлах енергії, де і ми, як Vojvodina, маємо великого потенціалу. Delegacija Prešovskog kraju na jutre naštívi Bački Petrovec i Ruski Kirestur, gdje bude bešedovať s predstavnikami lokalnej samoupravi, naštívi instituciji i ustanovi slovatske i ruske nacionalne menšiny.